Borjanito Production predstavlja. Teja, jesi vidjela tatu? Pa tata kuha. Jo, lijep pozdrav poštovane gledateljice i iznimno dragi gledatelji. Tako dođe vrijeme u životu mladog čovjeka kada skita, odlazi u potrazi za srećom na neka skrovita, a na neka i ne tako skrovita mjesta. Pa evo, tako sam i ja u minulom periodu odista, moram reći, mimo ovih brojnih kolinja, topljenja čvaraka, miješanja mjesta za smjesu, pičke i sve materijal. Mimo toga, bio sam s jednim prijateljem u jednom selu koje se zove Krunoslavlje i tamo me taj dobri domaćin, ne samo što me počastio rakijicom, spakirao mi je par kobasica i tako dalje, nego mi je podario ovu jednu divnu bundevu. Sad, s obzirom da nam dolazi u ovo predblagdansko vrijeme razni datumi, pa jedan od tih datuma je blagdan Svete Lucije. A sad, pošto sam ja tata, imam 3 djece, ova najmanja minđica, ona se zove Lucija. I povodom toga, znaš, kako pića dolaze, taj ne odlaze, znaš, kaže ja njemu, može ta bundeva, pa ću ja dati ovoj svojoj bundevi kod kuće. To je kompatibilno, ako me razumijete. No dobro, dosta sam ja srao. Evo sad u ovo zimsko vrijeme, kada brlja skočila u mom kraju skoro na 10 eura, moramo piti nešto jeftinije. Pa evo ja tako pijem, to mi tata donio kad je bio u zatvoru u Italiji, donio mi kad se vraćao ovaj Amaro Luciano uz rolje. Kao što možete vidjeti, ja ovdje imam pola bundeve. Ovu prvu polovicu je moja mila ženica već riješila. I sad meni greota to stoji u frižideru, znaš, da se ne baca. Ne bacajte bundeve pred svinje, Moramo prvo izličariti ovaj sadržaj. Ne znam zašto ona to nije napravila, mislim, nemam pojma. Ja, znači, kad radim, ja sam pedantan. Mora biti sve na svome mjestu, mora se znati nekakav red, u kaosu, tako dalje. Pa evo, krenimo. Ešte sličku matu. Evo bude čača. Kad smo obavili preliminarne radnje, odnosno kad smo očistili ovu našu bundevicu, što nam je činiti sljedeće? Pa ne može, mora čovjek napraviti pauzu. Znači, jedan guc, ne može ravno. Sad je zima, pička omata. Znači, sad malo oprati ruku. I pristupamo komadanju ove naše bundevice u manje komade. Ko će ispeći ovo đubre, viš koliko je to veliko. Svako ima svoj stil i način rezanja, a ja ću vam sad pokazati kako ja to radim. To su naučili naši stari. Znači, režemo ju na kriške, nešto između pice i ajka ti iso. Ti čača mater, što je teško, Bude manji komada, znaš, a bude ovih većih. Recimo, ko kad režete gibanicu, znaš. Isus. Štupi nože. Reći vam da je lubenica kurac za ovo.
Benicu može i moja žena odrezati. O, boh te. Štiriti Isuske. Tako, još ima. Još ima ovih govora. Tako. Sad, da bi mi to imali di staviti, meni je moja gospođa rekla da ja to malo nauljem. Kuda ću ja to nauljiti? Ja ću staviti, gledaj. Tako. Stavimo papir za pečenje. I šta? Što stavimo? Tako, ajmo dalje. O! Vještice. Budem ti mam. To su malo krupniji komadi, jel? Ko će to sitni? Pa viš kak ide teško, ću ga jebat. Evo ćemo ovako. Gledajte. Mogli smo i ovo, jel? Ha? Znaš, pička. O, srce bilo. Tako. Jebote, neće sve ni stati. A? Uf. Kućemo ovaj budić. Evo, ko da sam mjerio. Znači, di čeljad nije tjesna, nije ni kuća bijesna. Evo. Znači, kad smo to sad napravili, sljedeći korak je da to grunemo. Mislim, gledajte, nema tu sad više začina, soli, pičke, mati, ništa. Znači, ona ovako u svom prirodnom soku mora odraditi. Sad ju moramo ubaciti u rernu. Zdravlje? Znači, rernu grunemo na 200 Fahrenheita Celzijus, kako se to Fahrenheit, isto kurac. Nije, ali evo, 200 Celzijus. I sad. Možete vi i na jače, recimo na 220. Evo ja ću malo pojačati. 220 i sat vremena i 48 minuta, morate si naći neku za animaciju. Evo, ja sam sad već dobio upalu mišića i idemo sad na odmor za ova 2 sata dok se to krčka. Tata, pa prošlo je 2 sata. Pa možda je jedno mater, morat ćemo ići vidjeti, ali nemojte misliti da ja sad tu odmaram, kuš. To znam kako izgleda, ali vjerujte mi, grizni ljudi poput mene, oni u kadi sebi nađu za animaciju. S obzirom da znamo svi da je vrijeme kolinja, evo pogledajte, ja ove divne inox kukice za meso, ovako, grijem si malo noge, guzicu, jel? I nema čeće, evo. Vidite koliko sam već oprao. Nema praznog hoda. Je do duše da se ovaj posao odužio na 2 sata, ali jebeš ga, neka čovjek mora neke stvari u miru odraditi, vjerujte mi. Ne možeš na naglo, da. Ali evo, sad ćemo mi ići to provjeriti. Dok smo stigli,
Pa ko zna, možda je već i gotovo. Kucnio je trenutak kad ćemo provjeriti ovu našu misirku. Kako fino cvrči, a? Ovo je teško. Kako će mi ti sad? Pičku materinu. Šta da uzem? A? S čim da to odnesem? Evo. Oči. Kako ne? Morate se znati snaći. Evo pogledajte. Znači nakon sat i 41 minute neke bundevice, moram priznati, odnosno ove kriške, su postigle tu takozvanu novu razinu burjanito-hrskavosti. A neke su, pogledajte, neke su aman tamo, gledaj s prsom. Pec. Ma to je to, ja ga jebem ko kaže da ne valja. Ljudi, u ovo predblagdansko vrijeme zaista želim vam svako dobro, spokoj duše, tijela, mir u vašoj kući, u vašim toplim domovima. Te od vas tražim samo like, subscribe i ajde zdravi siti bili do kuhanja.